Svima danas ćemo igrati ponovo kako se zove Spartux parte 2. Prvi video te igrice sam snimio 2. marta ove godine. Možete mi uživati. Malo doda tatka. Može, mislim još nije to. Studiju, pa se tada razgleda živjeti u preždelju. Kako vam živjeti u preždelju? Što bi? Što kao snimanje? Da ljudi, kao se javlja kad zapišem ovi live, a vi ne uživate. Ljudi, evo došli smo do ovog dijela, tako da ajmo da priđemo. Ajde u taj, ovo sam naučio. Doslovno, znači to ima. Možemo preskakati da se ne popunjivo, ali da znate. Evo sve smo sad ovdje. Ovo su ovdje što da ne bilo. Dva puta bilo sam ovdje skidati. Ajmo sad ukliniš. Brživac sad. I know about working application. Want your film. Evo ljudi, skačemo dole. To da je ono. Tako da ljudi, kao da preći, a javljam vas. Mislim, ne, zapravo uživajte. Pa se malo snimim. Slično je bio jedan naravljak. Ne. Ovdje radio. Vidite ovo. Čoku, ovako košite. Vidimo ovo je za vas, to od ove. The English do what? The
Buzeta Zenović. To je naša legenda umro glumac. Star čovjek. Eto. Šta? Ako vam se sviđa ovaj video, napišite komentar u video. Napišite subscribe na moj kanal, jer vam gledam tako da vidimo se u sljedećem epizodi. I čao! Svima sretno!